Hercules! Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagdibusan ti makalawas a serye tayo anapauluan. Idinagkabaw nila kay Herman. Dito'y drama tayo, Hercules! Inang agpangato dagiti nakidnapda. OMG! Ay, aduda gayam! Nalabit. Imuna ang nakidnap dagita. Ngam, awan mo't ni Apong Herman. Narod, Hercules! Kaya't asawan na ita. Asaan ang nakidnap ni Apong Herman? Ispalak dagita at tao. Wait! Wait, Hercules! Apay, nimpa. At dalalaki amang mapantay ka na kiti kinidnap da! Siya kung timakam mo kadakwada. Nagdadakkel ti paltog da! Umasidaga kadakwada. Agbatikan dito'y. Yes, Hercules! Ha? Sino ka? Kasano ka nakastrek dito'y hideout? Siyak ni Hercules, kabsat. Hercules, anya ter aramidam dito ha? Kaya't kayo akasarita. Maipapan ka dagiti balodyo. Wayawayaan nyo ida. Agpakpakaasiak. Sino ka amang mangdar kada kami? Amang waya-waya ka dagiti balod mi, ha? Diyak kaya tiriri, kabsat. Nagtured ka matan nga may dito'y nagmamaysa, ha? Basta wayawayaan yung dagiti balodyo, kabsat. Matay ka lang no ipilit mo ti kayat mo. Aramidam ti amin akayat mo kanyak. Sa anak amabuta. Kasta gayam, ha? Oh, oh. Di mo ipaturong kanyak ti paltog mo, kabsat. Di ka man la nagbuteng. Iti pa nang ipaturong ko, iti paltog ko kan ka. No kayat mo, iputok mo iti ulog. Katukad ti pan nakawayawaya dagiti balod. No iputok ko, sigurado amatay kan. Aramidam, tapno makitam ti mapasamak. Anya. Ikan kayo pa itinamnama yung agbalbaliw kadagiti kakadwam. Naglastog ka matan. Sino ka kumamang bandar kanya ka? Ha? Patayin kay Tan! Ha? Ha? Pinaltogak ti olom. Ngamusahan ka na ano? Naragraglang ti bala manipod itimuging mo. Nakita mo'n tinapasamak, lalaki. Sino ka talaga? Abaya sana kumnakan ka ti bala ti paltog ko. May saakla ang agagangay a tao. Ala, aramido mo'n tibilin ko. Tapno saan kayo amadangran. Sana mabalin. Kakadwa! Paltugan nyo dito ya tao! Tatakan nyo iti bala! Ha? Di yun urayan. Asyak timangdangran kada kayo. Mutoy tapaltog mo! Inagaw mo ti paltog ko! Tukulak tipaltog mo! Ana! Tinukol lang agpaiso ti paltog! Nakaskas daw! Ala, agtungpal kayon. Wayawayaan yon dagiti balodyo. Yaman kami, hindi pa nang tulog yung kada kami. Awan anyaman na, kakabsat. Agawid kayon kadagiti babalayo. Katsyakon ti makamo kadagiti kidnapper. Naskan abayadan da itilintag. Tidakas nga aramid da. Ay, yaman kami! Hercules! Tiniliwan dagiti pulis dagiti kidnapper! Awan nga ron nimba. Ngam, kasano nga tan ni Apong Herman? Awan mo't kadagiti na kidnap. Wan nga agpaiso! Sa dino nga rodan tinapanan ni Apong Herman! Agawid talaangan, nimpa. Sige nga rod, Hercules! Ala, agbatay kan iti abagak. Kat agsublitan iti lugar mi.
Apay ang nagsunaay ka itinaunag, nimfa. Kasano? Napaay tamang sapol ka ni Apong Herman. Sa dino nga tante ayan ni Apong Herman. Ha? Agpapaarayat ni Nana Sofing. Ay, tulungan da! Kamkamatan nak ni Herman! Allah! Ay, sus! OMG! Ay, adamat lagayam dita ni Apong Herman. Kat kamkamatan naman ang jay bakit? At damot lagayam dito ni Apong Herman. Unak no nakidnap. Kamkamatan ni Herman! Napangyaluga ka ulit! Nagmayat abuyaan takin kinamat alakay kan bakat. Unay lakit din ni Apong Herman. Adayudan. Nagturunggan iti kalsada. Ha? Naipasubsob ni Apong Herman iti daga. Inakarayatan. Ay, sus! Agdardaran ti sungo ni Herman. Nadalabayat ti panangkamkamat na kanyag. Ay, Apong Herman. nasaya ata si Mang Apo. Putkanirkulas. Napukawan iti puot ni Apong Mau. Nakitak tinapasamak, Nana Sofing. At damot lagayam dito ni Apong Herman. Wen, nagnaad gayam ije balay dadugan. Ano niya? Sige, Nana. Bagkato ko ni Apong Herman. Kat iawid kon ije balay. Nakaturog pa lang ni Apong Herman. Kalpasan ngay nagasam dagiti sugat na iti rupa. Kantumang na. Nakakaasimot ni Apong Herman. Wen nga rod. Nakakaasi talaga. Ijay mo't gayam balay da tatadugan tinagyanan na. Saan ka di anapan ka nagdamag iti kan ni tatadukan? No adda ijay ni Apong Herman. Wen. Ngam saan pa'y anag naad idi ni Apong Herman ijay balay na. Agsublipay nga tay ti sigod ni Apong Herman. Gapu iti nakaro nga iliw na kan ka. Isong agkabawan. Wen nimfa. Siyaklakan no ti pampanunutan na. Kunadag iti kaaroba. Hercules! Kasanon? No agnanayonan asaan ang makailasin ni Apong Herman. Saan ta ama pukawan iti namnamahan nimfa. Patyak, nga agsublimot laang tisigod a panunot ni Apong. Kumusta ni Apong mo Herman, Hercules? Nakaturog pa'y laang, manang Verna. Masyanak ka ni Tata Herman. Sikat ikanayo na pampanunutan, idi pimanaw ka. Nagpakada akmat kan kwa na nasayaat. Kunak ano saan ka nagpakada, Hercules? Ingkuyog ko lakuman itinapanak alubong. Ha? Anya alubong nga ibagbagam, Hercules? Ha? Kukwa. Lubong ayamat ti imbagak, manang Verna. Wen, lubong tinangag ko nga imbagam. Nagkamaliak lang iti imbaga, manang Verna. Ti kayat ko asawan, intugot ko lakuman ijay ubog. Anya? Ijay ilit ubog tinapanak. Ta nagtrabaho ak ijay, manang Verna. Apong Diwan, nagparang ka? Encantada, Diwan! Nagparang kamat! Anya tinapasamak ka ni Herman, Hercules? Agkabawon ni Apong Herman. Di na kamin malagipay. Kasta ka di. Uwan, Apong Diwan. Rignaag ti puso na. No anya tinapasamak kan kwa na. Uwan, Apong Diwan. Anya tinariknam! Encantada, Diwan! Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Apong Diwan. Gapo itinalaos nga iliw na. Saan ang kontrol ni Herman tinagpanunot?
Anya? Ngam awanan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Gaputa ag sublimat lang iti normal ti panunot na. Apong Diwan. Imayak, tamariknak, nga agparparikot kayo. Apong Diwan. Ala, sa anak matlang agbayag. Umay ko lakinita ni Herman. Nukas ta nga rod. Awan ti rumbang apagdanagan mi. Apong Diwan. Awan, Hercules. O sige, inakon. Pimanaw matlaang ni Apong Diwan. Hercules! Apay, nimpa. Look! Anya ti kitaak? Ay, kita nga ni Apong Herman! Apay ni Apong Herman. Ha? Nakaisem ni Apong Herman. Ngam, saan mo't amangag ti isem na? Apong Herman! May lasin na kami kadin! Nympha! Hercules! Agyaman hak Apong. Mailasin na kamin kan ninimpa. Ay, apok! Ay, mailiw akong kan ka! May na! Mailiwak matan kan ka, Apong Herman. Arakupan ka man, Ay, ay na! Kayumat nga rakupan! Ay na! Sa wakas! Nagsublimat lang tilagip ni Apong Herman! Ay na! Malagip mo ka di pa, itinararamid mo, Herman. Ha? Anya nga inaramid ko, Sofeng? Katno kinamat-kamat kan inararakop nak. Ibagampayan nga asawa nak. Anya? Naramid ko dayta, Sofeng? Katuan mo, Herman. Awan malagip ko. Herman, Apay, Sofeng? ang subli ko mati kinakabaw mo. Anya? Ay, naitugtugak lang nga roden. Pag sublim man ti kinakabaw ka. Wala, tapno ka matin nakmanan. Ha? Ay, anya? Ay, kayat mo mati makamkamat. Ay, kayat nakngarakupan. Mabalin mo it ngarakupan nakmanan. Ay, man, Jack. Ay, Jack kayat. Ala, nawaya ka ang mga rakop kanya. Ay, manjak ko naklang nga roden. No kayat mo, asawaan na kaon. Anya, ay. Balo ak mo, Herman. Kinapudno na. Kayat ko tararamidam kanya. Nga anya. Ti panangkam-kamat mo kanya. Inaramid ko ka dinagpaiso na ita. Ay, Jack kayatin na maulit. Kayat mo, tagna di dya balay kaw. Ha? Agmay-may sa akita ija. Ay, manjak. Mayat kan. Ada na imas asidaan mi ija balay. Dua talang agsango amangan. Ay, Jack kayat ti bagbagam. Ay, awan na mo kiti bagbagam, Sofeng nga. Ay, nukasta. Adun tinakalaban mo ama nagdakdaka si Jay Lobong tingkanta siya? Un Apong. Saan lang aday tatin amwak iji engkanta siya? Anya pa'y tinamwam, apok. Ti maipapan iti kapuunan tayo, Apong Herman. Anya? Amuyo ka di. Apong kumutlaang ni engkantada Diwan. Anya? Ay, kasanuan na pasamak day ta, Hercules? Asawa gayam day di Apong. Apong. Nga Apong. Ha? Nga Apong. Ha? Nga Apong. Ha? Nga Apong. Ha? Nga Apong Hermano ni Apong engkantada Diwan. Ha? Anya? Uwan, Apong Herman. At idug asalay sayon. Kastagayam, Hercules. Amuyo ka din ni Satnipan, Apong? Apay ni Satnipan. Saan gayam a babae ni Satnipan?
Anya nga rod ni Satnipan no sana babae. Lalaki ni Satnipan. Ha? Kat iso ni Apong Hermano. Anya? Ay, Inaramat ni Apong Diwan ti pan nakabalin na. Tapno mailamang na ti kinatao ni Apong Hermano. Kat may saitan nga immortal. anya? Wan, Apong Herman. Ay, kastagayam. Kayat nga rod asawan dayta. Nga apong kumat ni Apong Diwan. Wan, Apong Herman. Kapuunan tayo gayam ni Apong Diwan. Ay, malagip ko, hindi imbaga na iday. Nakipagnaad dito'y lubong tayo at tao. Wan, Apong Herman. Nasiglat gayam day di Apong Hermano. Tayo nasawa na ti engkantada. Ha? Ay, Apong? Hercules, kaya't ko ang makita ni Apong Hermano. Sa dinaw tayan na. At dayjay lubong ti Encantasia, Apong Herman. Ay, kasano nga makagtingak iti lubong ti engkantasya. Napadas yun tinakagtang idi ija Encantasia. Ngam iti laang masungad apasat ti Encantasia. Ta ijay laang ti mabalin apapanandag iti tattao. Anya ti kayat mo asawan? Ti ayan ni Apong Hermano apasat ti Encantasia. Kat iti sagrado a lugar, nga ayan dagiti ar-ari, ken nagadong engkantada. Ay, kasta ka day. Ngam di kagdanag, Apong Herman. Kasarita ta ni Apong Diwan. Tapno ipan na ka iti sagrado apasat ti Encantasia. Ha? Tapno makita mo ni Apong Hermano. Ay, kayat ko day ta, Hercules, hapok. Ala, Apong. Dumtang to ti panawan. Ang makita yumat ni Apong Hermano. Apong Herman. Ditan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo a napaulwan. Idi nagkabaw nila kay Herman. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Kaniti madireksyon Virgie Paclay. Sound effects Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdingeg.